takam mesin poin ke bang turiarye takam mesin poin ke bang turiarye mesin minat ke bang turiarye mesin rega Poli Panchayat Chairman Bornali Pingu Baidu Bepuladu Bemolu Borugope Boru Segan Natokulu Paragu Ngoluk Madalla Upasila Dune Kerkota Panchayat Samobai Samitir Sabapati Umananda Dole Dangoria Ngoluk Madalla Upasila Dune Dimorguri Panchayat Prakton Sabapati Jagannath Dole Dangoria Ngoluk Madalla Upasila Dune Samaj Kormi Biswa Pegu Dangoria Upasthit থকা Samaj Kormi Pawan Pegu Dangoria উপস্থিত থকা এনএমকেৰ সভাপতি সুনিৰাম দলে ডাঙৰীয়া উপস্থিত থকা ngoluk নাৰী শক্তি কেন্দ্ৰীয় সদস্য অৰ্পণা পাটিল ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত লাদুনে ngoluk তাকাম মিছিংকা লগানে আগেৰ গেৰা দুনে ngoluk বিকল্পবিয়া সকল Odoknya upasila duna ngoluk ane abu pura birma akunga kumpa suru silokasa aina longaso ngoluk akungam kabe sulang ma ipa maporu sambupa royam papa ngoluk missing jati leganga kapa ageram germulo aru unnol lagia ezi odok leganga akunga ane abu pura birma akunga mok balor pura nolong Kumpalik dum royam pop aila dudobe silasa ngoluk missing amnam jatida jati সংস্কৃতি da kamamula ngoluk aya missing amna porichoyam bilama ngoluk adilopa tani jibone tura dueji odolopa ngoluk TMP ke amnam takam missing poring ke banga lodison turiar din duya aru Takam mesin poring kabang amna ngoluk ka porisoy do kukia pa ngoluk Bharatbor bitorat pila ngoluk aru aina jati amna porisoy bipa ngoluk ka ane abu dura burmanga ngoluk sa ajat jona burmang ommang kehisam kabang ngoluk hikitop ilaen doctor engineer ko kap ngol len molaen aina homad kormi kap ngol ilaen adam ngoluk ane abba apunga menggabla ommangam hikem bipanama ngoluk jati amna lusupa ngoluka gai-gaine bottane porin taniye aru baril dipaya oropa ngolu aru unnotbir diye ngolu missing amnam jati se ngoluka aispa aina jatiye biশ্বর ভিতৰত ngoluka aina jati amna porichoy du ngolu asine ngoluka moyal dak asine bohol dak ngoluka aina asinam godak oinu jati kirudam nam ngoluka ayan jati amna ngol agam aipa moyim pura Madam Pilasa aru ngolu ai kangkan pa ngolu missing jati sam turiara dudo pa ngolu ka dimorguri panchayator porai gen doctor engineer lenpa lagiya jikono interview guda paasla sakori paapon lenpa lagiya suba oinaino panchayat guda tulona ngolu dimorguri panchayat se ai pa interview kompa paasle lenga pilango agam basuda oinu panchayat guda mipak jagal ka ayemulo kulu kaiyayona প্ৰতিটো ইন্টারভিউ লে গুলুকা 4-5 জন বা 10 জন পর্যন্ত লেনদা কোকা ইন্টারভিউ লো যিকোনো চাকরি পামুন্দা কিন্তু ngolu মিসিং জাতি কিরিসা গুলুকা 10 জন কো পামু ngoluka 2 জন কো পাড়া যাতে ngolu ওইনো জাতি কিরিজন না রেকর্ড বানি দক ngoluka খেলেন না উম্মা কিরিসম সুপাক কব আইনে হিক্কা কো বিলা কাঙ্গান পা ngolu আনা আবু কিরিসা দিহা পরামর্শ বিলা ngoluka বিভিন্ন শিক্ষাবিদ আছে ngoluka আইনে সমাজ কর্মীয়ে দু বুলু আইনে লান্তন বুগাই মুলো আপুন চাল্লা দেমুকা জীবন না আদপ maluk gela ngolung missing jegam lodisam aru ai pakangkan pat nuriara dudok ngo isor ma kungela ngol bukanam dem sogolo madugong apunam kumpan suru